iyo suratu alam nasara simoore nde ko noon ndi wiyete makka ne jippi aaji ɗe ko jeetati bismillahir rahmanir rahim allah wi alam nasara mbele min laɓɓinanani laka wonandema sadraka beccal ma alam nasaraha laka mbele min laɓɓinananima sadraka beccal ma wa wada'ana min ndeni an ka gama wisraka bakkan ma allazina on an qada teddinnoɗo zaharaka keeci ma allah wi bakkan mo ganduɗa ene teddinno keeci ma allah wi min pukki on bakkan allah wi li yaghfira laka allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar mbele allah yaafama ko gardinoɗa e bakkat e ko jogoɗa wadde fof allah imi yaafima wa rafa'na laka min ɓamtan ma zikraka jantowol ma min baddi jantowol ma e jantowol allah so wurnago ne wurne nelaɗo allah haale so noddinani noddine nelaɗo allah haale so tahiyane haale nelaɗo allah haale so khutbana waɗe nelaɗo allah haale ko wawi ɓanginde ko Allah wawi ɓanginde ko Allah nelaɗo ko Allah ɓangin ɗum kañum kala ɗo Allah haala Allah wawata haalede kala ɗo haala nelaɗo Allah haalete fa inna ma al usri o wi ene wonde caɗele noon yusran newuya kala ɗo caɗele ngari andu newuya nana yeeso kala jiiɗa caɗele muñtan ko yeeso nan ɗon fa inna ma al usri ay ene wondi kadi e caɗele yusran newuya nela sallallahu alaihi wasallam caɗele ɗe o sippiranno e hefere ɓe pop Allah lomtinanimo newuya mum dama ko mayi fa ida faragta sa gayni julde fansab tampu duwo ko wi sa juuli a gayni juuɗo duwoɗa hoto hen jooɗo duwoɗa duwo ha tampa sa liggima kadi gueɗe aduna ha tampi kadi juul sa gayni farillaji kadi tampu daro jamma kadi juul mbanduwoɗa aduna ma e lahara ma duwo ɗum woni Allah wi ida faragta min tablighi risalati fansab sa gayni yettinde nelal ngal Allah nel ma ngal tam yani yafno bakkatuji ma jafnoɗa julɓe fof yafanoɗa ɗumen bindol boɗewol bindagol sabune ko ɗo ñoƴƴata sa ñoƴƴi e gayni hankanti a naati ko joli fo keɓa jeeɓa no belɗoɗa jeeɓa ɗo belɗoɗa tawa alda hay caɗele goote